Okay, loko i ri lawani already so swi vula ku wena i la ku twa timhaka ta topic ku ri hi Sunday ya vulavula hi yini. Yes, ku khomile na topic and then hi la ku twa timhaka ta wena ku ri yini. Hi byeli mavonelo ya wena hikuva hi sendela WhatsApp ka 061 670 9692. Loko ri ke ni nga rhandzi ta Mdavazo ta Prunyakosi, ta Spikos. Hi kombela i nga languti video leyi hi ku nyika topic sweswiwani. So mo nyika topic ya hina yi ri ti-position leti nga mi ti tirhisaka hi tihi. I ti-position tingani leti nga mi ti tirhisaka leti nga mi ti rhandzaka ngopfu, mara ku na leyi hi lavaka ku focus ngopfu ka yona. Mara mi nga hi byela hinkwato leti mi ti rhandzaka mi ti describe-aku hi loko ni n'wi khome so, hi loko ni n'wi veke henhla ka tafula, hi loko ni n'wi endle so, hi loko ni ri henhla ka yena. Ku na women on top, ku na leyi ya ku ta hi le ndzhaku ya dogi, ku na leya ya very man missionary. Ti tele ngopfu ti-position. Van'wani va nghenisa le ndzhaku le murahu le mpfungwe va yi vitana anal, lava swi tivaka madanana hala ndzhaku na wena na boyfriend ya wena i ri munhu wa xisati, wena na girlfriend ya wena i ri munhu wa xinuna, wena na girlfriend ya wena wa yi dya hala ndzhaku na. Hi leswi hi lavaka ku tiva swona ka topic ya Sunday. Kombela mi hi byela, mi hi sendela mavonelo. Loko ku ri kana mi swi endli a wu yi dya la ndzhaku girlfriend ya wena, why i nga yi dyi, mi chava yini, i ncini swi endlaku. Loko ku ri ku wa yi dya mi twe yini, ku nandziha yini, i ncini xi mi tsakisaka ngopfu hi swona. Hi la ku twa n'wina mavonelo ya n'wina ku hi wahi eka topic yaleyo. Mi participate mi hi senda ti-voice notes because van'wani va vurimi va ku hi la ku participate mara kani a hi la ku huma hi to senda ti-voice notes. Okay, sendani ti-voice notes ke, mara mi tivisa mavito. Loko ku ri ke mi nga tivisi mavito, at least vulani ku mi hi n'wina anonymous, otherwise hi ta mi nyika mavito hi yexe. Hi ta tlanga. So participate guys, mi byela ku n'wina mabale murawu na hi position, kumbexani ku na ti-position tin'wana leti mi ti rhandzaka na ku munhu a n'wi veka henhla ka tafula, van'wana va lava ku veka henhla ka xitofu, van'wana va lava ku henhla ka mabence, ka switulu, ka masompfa, van'wana va lava ku ndlela ro hansi tanihi xitheve, sweswo taniyani. Munhu wa wena wa ku dya hala ndzhaku na as a girl, boyfriend ya wena, sesi boyfriend ya n'wina ya mi dya hala ndzhaku na, boti mavabyi wa dya girlfriend wa le ndzhaku na and why i nga swi endli, hi byeleni. And topic leyi loko ku ri ku na vanhu lava va ti-gays, ma hi byela na n'wina ku ri n'wina mi swi endlisa ku yini, swi ku nandziha yini, nakona ma swi endla n'wina na. Ku na van'wana va rhandza oral, phela mhaka ya mprunyakos a wu helela ngopfu ka penetration ntsena. Swi tele ngopfu leswi mi swi endlaka ku ri position, kumbexana ku ri maendlelo. Hi wahi maendlelo ma mi tsakisaka ngopfu ka mhaka ya Mdavazo? Swi endla van'wani va rhandza ku va munhu a ta hi le henhla, van'wani va rhandza ku hi hoxa le mpfungwe. Van'wani va rhandza swilo swo hambanahambana. So hi kombela mi hi byela mavonelo ya n'wina ku hi wahi, mi chava yini ku va mi nga endli anal. Loko ku ri ke ni ma endla ma hi byela ku mi twa yini laya. Hey, leyi ta hiseliwa ti-gays. Hi kombela mi ta na n'wina mi ta hi share mavonelo ya n'wina ku ri i ncini lexi humelelaku, mi swi endlisa ku yini n'wina na. Vanhu vo tala va vutisa phela va kasi ti-gay how do they have sex, lesbians n'wina mi swi endlisa ku yini loko mi endla sex, mi swi endlisa ku yini? Cause a ni ta yi veka yi va topic yi ri separate, mara na swi tiva ku swi ta hi tikela ku ti-lesbians hi n'wi voxe va ta ku hi ni swi endla swona so. So that's why ni katsa na kwalaho ku ri na vona ti-lesbians mi ta hi byela ku ri va swi endlisa ku yini. Hambi kuma ku a wu lesbian mara wa swi tiva hi ku ya hi research kumbe leswi i nga twa vanghana va wena va ti-lesbian va ku byela swona ku va swi endlisa ku yini. Mi ta hi byela haleni ku ri mhaka ya Mdavazo yi famba njhani, hi byelana la cause swi nga ri swilo swo hambi swi vulavuli na vanghana van'wani, phela ma vulavula ku mi ni rhandza ku ri a hi hoxa le ndzhaku, mi ni rhandza ku ni a hi hoxa non'wini, ma swi twisisa. I swilo leswi swi humelelaka. So hi nga ti nga ri ndhawu leyiwani a hi swi endli swilo leswiwani, hi nga ti endli holi lawani. We don't holi. Please participate hi 061 670 9692 hi WhatsApp ntsena before Thursday midnight. Ni kombela ku before Thursday midnight mi va mi hoxe ti-voice note ta n'wina na ti-video ta n'wina loko lava lavaka ti-video. Lekere mina eka xitori nyora I'm first ntotora xa mina i Mdavazo Prunyakos.